Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na 93 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe muradusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa.com. muri kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Bahaye ikaze muri aya makuru. Mbere yuko tubagezaho amakuru ku buryo burambuye, ariko tubanze tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi ziyagize. Uyu munsi i Kigali mu Rwanda habaye amasengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu, aho Perezida Paul Kagame yagaye abayobozi n'abanyamadini. U Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ikintu ubona biba byandikwa. Ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba, hariho mugira intimidation, ucishe make. Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'imyaka 16 Abanyafurika y'Epfo bimuwe bavanwa aho bari batuye mu mujyi wa Cape Town imbere y'igikombe cy'isi cyo muri 2010 baracyari mu gihirahiro. So they make it very clear to you that you don't belong here. This is not your space. Uyu ni Ursula Felkers, umuturage wo muri Afurika y'Epfo. Ibiro bya Perezida Joe Biden byamaganye amagambo yavuzwe na Donald Trump yibasira abimukira bo muri Haiti. Ibihugu by'Uburusiya na Ukraine byahererekanije imfungwa z'intambara. Imyuzure yibasiye Uburayi bwo hagati n'Uburasirazuba yica abantu bane muri Romania. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere hano muri Amerika. Mu mpera z'iki cyumweru turangiza, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Amerika White House byamaganye imvugo y'urwango ya Donald Trump yibasiye abimukira bo muri Haiti baba mu mujyi wa Springfield uri muri leta ya Ohio. Ibiro by'umukuru w'igihugu byavuze ko amagambo yavuzwe n'uyu wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump ashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Karine Jean-Pierre, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Joe Biden ufite inkomoko muri Haiti, kuri wa gatanu yavuze ko ibyatangajwe na Donald Trump bifatwa nk'ikinyoma. Abanyahayiti batarya imbwa n'injangwe z'abatuye muri Ohio mu mujyi wa Springfield. Karine Jean-Pierre yavuze ko amagambo nk'ayavuzwe na Donald Trump nta mwanya afite muri iki gihugu kuko aray'urukozasoni yuzuyemo gusabanya n'urwango. Yakomeje avuga ko abanyapolitiki badakwiye gukora ibifatwa nko kugaba ibitero ku baturage. Jean-Pierre yakomeje agira ati, ntabwo ari uko abanyapolitiki bagomba kumera, kuko niba ariko bameze badakwiye no kuba abayobozi. Muri Afurika y'Epfo, abaturage babarirwa mu cyiciro cy'abakene bahangayikishijwe n'imibereho babayeho, cyane cyane abatuye hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Cape Town. Ubuyobozi bw'umujyi waho bwabwiye abarimo umugore witwa Ursula Felkers ko aho batuye atari umwanya wabo kuko badakorera amafaranga abemerera kuhatura. Muri 2007 aka gace gaherereye mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Cape Town nibwo katangiye guturwa n'abantu bagaragara nk'abatangiye ubuzima bushya. Kubera imiterere y'aho bimuriwe hitwa Blackstop, hitaruye umujyi, aba bahise babarirwa mu cyiciro cy'ubukene kuko bashyizwe mu tuzu duto cyane twubakishije amabati kandi babwirwa ko ari by'igihe gito. Hari nyuma y'uko aho babaga mu mujyi hari hamaze kugurwa na rwiyemezamirimo mushya. Impamvu ni uko haratangiye ibikorwa byo kwitegura imikino y'igikombe cy'isi yabaye muri iki gihugu muri 2010, ibyatumye umujyi waguka cyane kugera n'aho batujwe. Imyaka 16 nyuma yaho, abarimo umugore witwa Ursula Felkers aravuga ko bagitegereje kwerekwa aho bakwiye gutuzwa nyuma y'uko ubuyobozi bw'umujyi bwari bwababwiye ko bazahatura mu gihe kiri hagati y'amezi 5 n'6. So they make it very clear to you that you don't belong. Bagusobanurire neza ko udakwiye kuba utuye hano. Ibi ntabwo ari umwanya wawe. Ibintu by'umujyi uri kukubwira kubera ko udakorera amafaranga kwemerera kuba mu buzima bwawe, kandi ibi ni ukuturenganya. Mu gihe cy'impeshyi haba hashyushye cyane, kandi mu gihe cy'ubukonje nabwo biba ari uko, turakonja cyane. But winter gets really cold. Aba baturage bakomeza kumvikanisha ko ubuzima bubagoye kuko badafite aho bashobora kubona akazi, guhahira no guhabwa serivisi nk'iz'abandi baturage. Imiryango igera kuri 2,300,000 mu gihugu hose yimuwe iracyategereje guhabwa indishyi yo kuba barimiwe ku gahato, hakaba ariko n'ababihuza n'irondakoko.
ibihugu by'Uburusiya na Ukraine byahererekanije imfungwa z'intambara. Abagera kuri 206 nibo bahererekanijwe nyuma y'ibiganiro bihagarariwe na leta za Emira z'Abarabu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky abinyujije ku rubuga rwa Telegram yavuze ko imfungwa 103 zirimo abasirikare bato 82 n'abaofisiye 21 aribo barekuwe. Ku ruhande rw'Uburusiya ho Minisitiri w'Ingabo yavuze ko abasirikare b'igihugu cye barekuwe bari bafatiwe ku mupaka uri mu karere ka Kursk, aho igisirikare cya Ukraine cyakoreye igitero gitunguranye mu kwezi kwa munani. Uku guhererekanya imfungwa z'intambara byagizwemo uruhare n'ibihugu bya Emira z'Abarabu. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 hamaze gukorwa ibiganiro by'imishyikirano bigera ku 8. Kuva Uburusiya bwagaba intambara kuri Ukraine muri 2022, ibi bihugu byombi bimaze guhererekanya imfungwa inshuro nyinshi. Iyi nshuro yo kuri wa gatandatu yo ikaba ari iya gatatu kuva Ukraine yagaba igitero mu Burusiya. Ubuyobozi bwa Ukraine buherutse kuvuga ko mu gitero bwagabye ku Burusiya hari hafashwe abasirikare b'iki gihugu bagera kuri 600, kandi ifatwa ryabo ryari kubafasha nabo kugaruza abasirikare babo bafashwe n'Uburusiya. Ukraine yakomeje kuvuga ko mu basirikare bafunguwe harimo n'abafashwe mu minsi ya mbere intambara igitangira. Kuva ku wa gatandatu w'iki cyumweru turangiza, ibihugu bya Austria, Repubulika Czech, Hongria, Romania na Slovakia byagize imvura nyinshi n'umuyaga udasanzwe. Mu gice cy'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Romania abantu 4 bishwe n'imyuzure, naho amazu 5,000 arangirika. Iyi myuzure yibasiye ibihugu by'Uburayi bwo hagati n'uburasirazuba yatumye abantu babarirwa mu magana bagirwaho ingaruka, aho muri Romania honyine abatabazi bavuze ko uduce twaho 19 twagezweho ingaruka zikomeye. Perezida wa Romania wose Iohannis yavuze ko ibiri kuba ubu ari ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, maze yumvikanisha ko bakwiye kongera ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka z'ibihe bibi barimo. Iohannis yihanganishije imiryango y'ababuze ababo. Naho muri Repubulika Czech abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bagera ku 100,000 bagiye mu bikorwa by'ubutabazi, aho kuwa gatanu gusa habaye impanuka 2,900 zatewe no kugwa kw'ibiti kubera imyuzure, ibyatumye amazu agera ku 50,000 abura umuriro w'amashanyarazi. Ibi kandi byagize ingaruka ku bagenzi bakoresha gari ya moshi muri Austria, kuko kugeza kuri iki cyumweru ingendo zose zahagaritswe. Amakuru avugwa mu karere tuyahere i Kigali mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yagaye abayobozi n'abanyamadini barebereye abashinga amatorero ayobya abantu, agaragaza ko yiteguye guhangana nabo. Ibi umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigarutseho kuri iki cyumweru ubwo yitabiraga amasengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu azwi nka National Prayer Breakfast. Iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboye. Kuri iki cyumweru Kigali muri Convention Center habereye amasengesho yo gusabira igihugu, yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'abahagarariye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda. Kuri igihugu yatinze cyane ku bimaze iminsi bikorwa byo guhagarika amatorero anyuranye atujuje ibisabwa. Perezida Kagame yagaye abayobozi bakomeje kurebera amatorero agenda afuka ariko ntibagire icyo bakora. Ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri ruriya rwego urihe. Biyobora ni ibiki? Biyobora ibiki? Yobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze. Nimumbwire ukuntu buri wese aho azajya ashakira, buri wese, ubwo ndavuga buri wese ariko ntabwo ari abantu bake, azajya avuga atari ko murabizi ati nakennye, atari ko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye bakicara ari babiri, ntukabwire undi atari ko reka dushyireho idini, wowe uzajya wakira amaturo, jyewe nzajya nigisha. Kugeza insengero zikabaka 10,000 zamaze gufungwa hirya no hino mu gihugu. Bamwe mu bafungiwe insengero bagaragaza ko hari bamwe muri bagenzi babo bafungura insengero ariko bagamije ubucuruzi, gusa ngo hari abafungiwe bidakwiye bikaba bimaze kugira ingaruka mu muryango nyarwanda. Uyu ni Pasiteri Charles Cyubahiro wo mu itorero ADPR Paruwasi ya Matyazo mu majyepfo y'u Rwanda. Kristo bwazahariye rwose, inama no gusaba ubuyobozi bwacu n'ubundi bw'inzego za leta bushishoza bukareba kure kandi bureberera abaturage. Numva hafatwa ingamba z'abantu bakora uburiganya nk'ubwo ngubwo kugira ngo byibuze ibintu nk'ibyo bigabanuke ndetse
n'ibyo bikorwa binahagarikwe, hanyuma ariko abafite umurongo w'imyizerere shingiro ufasha abakristo gusenga no mu myitwarire na disipurine bikadufasha cyane kongera gusubira mu mwanya wo gusenga no guterana kugira ngo ubugingo bwa kristo butongera kuhazaharira. Perezida Kagame yasabye abanyamadini batangiye kwinubira iki cyemezo cyo gufunga insengero no gutakambira amahanga gucisha make. U Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ikintu ubona biba byandikwa, ariko niba muna bikora mwibwira ngo hariho utera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi ucishe make, ukora ibintu bizima. Society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatabanga mukagaragura, twagaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye, ariko ugende iteguye. Aya masengesho ategurwa n'umuryango Rwanda Leader Fellowship, yitabirwa n'abanyapolitike n'abanyamadini batandukanye, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu. Aya masengesho ari mu murongo wo gushima Imana kubera ibyiza yakoreye u Rwanda muri manda y'imyaka 7 ishize, imigendekere myiza y'amatora aherutse, ndetse no kuyiragiza ibizakorwa muri manda nshya y'imyaka 5 iri imbere nk'uko byasobanuwe n'abateguye amasengesho. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Noneho n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Indwara y'ubushita bw'inkende mpox irimo gukwirakwira muri bimwe mu bihugu bya Afurika. Iyi ndwara yahoze yitwa monkeypox, ni indwara y'uruheri yandura cyane iterwa na virusi ya monkeypox. Itera umuriro mwinshi, kubabara mu mikaya, ndetse n'ibiheri binini bimeze nk'ubushye ku mubiri. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, abarwayi bagera ku 4,250 nibo bamaze kugaragara mu bihugu 10 bya Afurika birimo Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ghana, Nigeria, u Rwanda na Afurika y'Epfo. Abantu bagera kuri 456 nibo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abana bari mu bafite ibyago byinshi byo kwandura ubushita bw'inkende bitewe n'uko virusi nshya yayo yihinduranyije ikomeje gukwirakwira muri zimwe mu nkambi. Kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, umubare w'ubwandu wariyongereye cyane muri iki gihugu biturutse kuri virusi yihinduranyije, kandi iyi ndwara irimo kwambukiranya no mu bihugu bituranye. Inkovu z'indwara ya mpox ziracyagaragara mu maso ha Grace Kabuo w'imyaka 7 y'amavuko wahigoma. Ubu arimo koroherwa, ariko ingaruka z'iyi virusi zirakwirakwira mu buryo buteye impungenge. Nyina wa Grace avuga ko na n'ubu atarasobanukirwa uburyo umukobwa we yanduyemo. Aliweza kupona na magonjwa hii. Sinzi uko umwana wanjye yanduye cyangwa wamwanduje. Nakomeje kubona ibimenyetso bigaragara ku mubiri we, nabuze icyo nakora. Ishami rya Loni ryita ku buzima rivuga ko muri uyu mwaka wonyine abantu 11,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwandura iyi ndwara. Muganga Pierre Olivier Ngajore, umujyanama mu by'ubuvuzi mu muryango Medea, avuga ko abagera ku 130 bakekwaho kuba baranduye mpox bagaragaye muri iki kigo cyahoze kivurirwamo abanduye virusi ya Ebola. Abenshi muri bo bakaba ari abana. 50% ont même moins de 5 ans. Muri aba 50% ntibarageza ku myaka 5 y'amavuko. Kugeza ku myaka 18 bihari 95% by'abanduye. Uburyo ikunze gukwirakwiramo hano ni uguhura k'umuntu uyirwaye n'utayirwaye. Mpox, indwara y'ubushita bw'inkende yahoze yitwa monkeypox, ni indwara yandura iterwa na virusi abantu banduzwa n'inyamaswa zayanduye, ikaba inabasha gukwirakwira kuva ku muntu ijya ku wundi binyuze mu kwegerana cyane n'uwayanduye. Abashinzwe ubuvuzi ubu bahanganye n'imbogamizi nshya hamwe na virusi yihinduranyije bigaragara ko yandura cyane, by'umwihariko mu bana. Abana nabo bashobora kwanduzanya kubera kwegerana cyane, bakina cyangwa se baba ahantu hamwe. Twiteze rero kubona abana, ariko tunizeye ko abanduye bagaragara bwangu bagahabwa ubuvuzi buboneye bakeneye ngo bagabanyirizwe ububabare, bigabanye n'igihe uburwayi bwari kumara no kubarinda kuremba nk'inkurikizi z'igihe kirekire. Mu gihe hashyizweho ingamba zo gukumira iki cyorezo, abategetsi bahanganye n'ikibazo cya mikoro make kandi bakeneye byihutirwa inkunga mpuzamahanga. Nta nkingo cyangwa se imiti yihariye biboneka aha uretse ibiri mu igerageza.
twiteze ko cyane cyane mu nkambi tuzabasha gutegura uburyo bwo gukurikirana twifashishije udushami twegerejwe abaturage ndetse no mu bayobozi babo, kuko ari bwo buryo twizera guhagarika ikwirakwira ryayo. Abashinzwe ubuzima muri Afurika batangaje ko muri uyu mwaka wonyine habaye ubwiyongere bukabije bungana n'60% mu barwayi ba mpox. Iyi virusi imaze gukwira nibura mu bihugu 10 byo kuri uyu mugabane, aho Kongo ariyo yibasiwe cyane n'iki cyorezo. Muganga Mercy Akini ni umushakashatsi ku buvuzi bw'amatungo ukorera ku kigo cy'ubushakashatsi ku mibereho y'inguge muri Kenya, Institute of Primate Research. Aratuganiriza ku ndwara y'ubushita bw'inkende, anadusangize zimwe mu ngamba wafata ngo bashe kuyirinda. So mpox is a viral disease. Rero mpox ni indwara iterwa na virusi, kandi virusi yitera yitwa monkeypox. Iyi ni virusi yo mu muryango usa n'uwizo abantu bazi nk'ubushita. Ubuturo bwayo ntabwo buzwi neza, ariko ikunze kuboneka mu nkende nk'uko izina ribyerekana, gusa inaboneka mu ngunguni. Kandi nk'uko bivuze, yandura mu buryo bubiri, hari ukuva ku nyamaswa ijya mu bantu no kuva ku bantu ijya ku bandi. Iyo turebye ku kwandura kw'abantu bandujwe n'inyamaswa, bikunze kuba ahantu abantu baba cyane hafi y'inyamaswa. Kandi nk'uko tubizi, hari abantu cyane cyane batuye aho byoroshye ko abantu bahura n'inyamaswa z'agasozi. Hagiye habonekaho abantu barya inyama z'inyamaswa z'agasozi. Haba rero n'abashobora kurya inyama z'inkende. Mu bihe byahise twakoze ubushakashatsi aho twabajije abantu niba barigeze barya inyama z'inkende. Igisubizo cyabaye yego. Iyi ni indwara yandurira mu gukoranaho. Ushobora kuba ubana ukoranyaho n'umuntu ufite uruheri, cyangwa ukagira aho uhurira n'amatembabuzi yo mu mubiri we. Niba se ukoranye nawe imibonano mpuzabitsina, niba se ari umugore utwite uyirwaye, nawe ashobora kuyanduza umwana utaravuka. Mu by'ukuri rero, kabone n'iyo wakora ahantu hari iyo virusi, wenda ufite nk'igikomere ku mubiri, ibyo byose byagira uruhare mu kwanduzanya hagati y'abantu. Izi mu by'ukuri ni virusi zo mu miryango inyuranye. Ariko kimwe mu bintu navuga ni uko nyinshi mu ndwara zandura z'inzaduka, nyinshi muri zo ziterwa na virusi, kandi zisa nk'aho zifite ibimenyetso bijya gusa. Nyinshi muri zo rero zigira ibimenyetso bijya gusa nk'iby'ibicurane, kuko no kuri mpox wumvise ko habaho gufungana mu mazuru, gukorora n'ibindi nk'ibyo. Yewe no kuri Ebola nayo ifite ibimenyetso nk'iby'ibicurane: umuriro, gusuhererwa, gucika intege, umunaniro. Nakomeza nkavuga ko nta muti uyivura. Hashobora kuba hari inyigo imwe cyangwa se ebyiri zigikomeje gukorwa, zose zirimo gushingira ku buvuzi bwatanzwe ku ndwara y'ubushita. Ariko mu by'ukuri nta muti uhari, kandi kimwe na nyinshi mu ndwara ziterwa na virusi, icyo uvura ubusanzwe n'ibimenyetso. Birumvikana, niba rero ufite igiheri hakazamo ubwandu uterwa n'udukoko twa bagiteri, aho icyo bivuze ni uko uzahabwa imiti ya antibiyotike ibasha kwica izo bagiteri. Ku bijyanye n'inkingo, ntekereza ko hari nibura urukingo rumwe rutangwa muri doze ebyiri, kandi ruhabwa abantu bitwa ko bari mu byago byinshi byo kwandura, cyangwa se abakorera ingendo mu turere dukunze kwibasirwa na virusi ya monkeypox. Ni ukugira isuku cyane, nicyo navuga. Karaba neza mu ntoki, urye neza, uruhuke bihagije, wirinde kwegera abantu ngo utavaho ubanduza. Ariko kuri ubu nta miti yivura. Agakoko ka malariya karimo kugaragaza ibimenyetso by'ubwigomeke kuri artemisinin, umuti w'ingenzi wifashishwa mu kurwanya iyo ndwara mu bice bya Afurika. Raporo nshya iraburira ko hashobora kubaho impfu zibarirwa muri za miliyoni mu gihe hadakozwe vuba na bwangu impinduka mu mirongo ya politiki y'ubuzima.
bigereranywa ko abana bagera ku 1,000 muri Afurika bapfa buri munsi bazize malariya, kandi hari impungenge ko izi mfu zishobora kwiyongera. Imiti ya artemisinin cyangwa se ACTs mu mpine yari imaze imyaka 20 ari urufatiro ku buvuzi bwa malariya. Gusa umwe mu bakoze iyi raporo, Lorenzo von Seslin wo mu kigo cy'ubushakashatsi ku ndwara zo mu turere dushyuha cyitwa Mahido Oxford Tropical Medicine Research Unity i Bangkok, avuga ko hari ibimenyetso biteye impungenge ko imiti irimo kugenda itakaza ubukana. Dufite raporo zigenda ziyongera ziva mu burasirazuba bwa Afurika zivuga ko hagaragaye ukwigomeka ku buvuzi bw'inshuro ya mbere ku miti ya malariya. Ubwihinduranye bwigomeka ku muti wa artemisinin bwagaragaye ku ijanisha rirenga 10% by'abarwayi ba malariya muri Ethiopia, Eritrea, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Mbere y'uyu muti wa artemisinin wa chloroquine niwo wakoreshwaga cyane mu kuvura malariya. Abanditse iyi raporo bavuga ko mu myaka ya za 90 no mu ntangiriro za 2000 ibimenyetso by'uko agakoko ka malariya karimo gukuza ubwigomeke kuri chloroquine byirengagijwe cyane. When the chloroquine resistance slowly sneaked into Africa, ubwo ukwigomeka kuri chloroquine kwagendaga kugaragara buhoro buhoro muri Afurika, kwakurikiwe n'umuvuduko mwinshi w'impfu z'abana. Mu by'ukuri rero umubare munini w'abana bishoboka ko bari muri za miliyoni. Ubu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cyitwa Science burahamagarira abafata ibyemezo n'inzego mpuzamahanga nterankunga kugira icyo zikora bwangu mu gukumira no kwigomeka kuri artemisinin kugira ingaruka. Inama batanga zirimo gukomatanya imiti ya artemisinin n'indi miti mu cyo bise ubuvuzi bw'inyabutatu ku matanyo ya artemisinin. Hakabamo kandi itangwa ry'imiti yica udukoko mishya kandi ikora gusumba yatangwaga cyo kimwe n'inzitiramibu nshya. Indi nama abashakashatsi batanga ni ukurushaho guhugura abajyanama b'ubuzima, bakanasaba ko haba itangwa bwangu ry'urukingo rwa malariya n'ikurikirana riruseho. Amaherezo habaye ukumva ko iki gishobora kuba ikibazo gikomeye cyihutirwa cyugarije isi. Hakorwa rero ishoramari ryinshi ry'abaterankunga bavuye mu bihugu bikize baryerekeza muri ibi bihugu byo mu karere ka Greater Mekong mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira ry'udukoko twigomeka kuri artemisinin. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko ubu bwihutirwe bugomba gukoreshwa no mu guhangana no kwigomeka kwa malariya kuri artemisinin muri Afurika. Ese ujya ufata imiti ya antibiyotike wivura ibicurane? Niba ariko biri, si wowe wenyine. Cyakora wamenye ibi. Inzobere mu buvuzi zivuga ko imiti ya antibiyotike ntacyo ikora ku bicurane bitewe n'uko ibicurane ari indwara iterwa na virusi. Antibiyotike zo zikora mu kwica udukoko twa bagiteri cyangwa se kutubuza kororoka. None rero itandukaniro ni irihe hagati y'uburwayi butewe na bagiteri n'ubutewe na virusi? Kurikira iki inzobere mu kigo cya Mayo Clinic cyo muri Amerika zisubiza kuri iki kibazo. Virusi ni udukoko dutoya cyane tworoheje tugizwe n'uduce tw'ingirabuzima fatizo twifurebye ikote rya poroteyine. Virusi zikenera ingirangingo zizakira ngo zibashe kororoka no gutera uburwayi nk'inkorora isanzwe, ibicurane bikomeye na sida. Imiti irwanya iyi virusi niyo yifashishwa mu kuvura uburwayi bwatewe na virusi binyuze mu kuzibuza kororoka cyangwa kwinjira mu ngirangingo zizakira. Iyi miti ahanini yifashisha ubwirinzi bw'umubiri w'umurwayi ngo ibashe kuwirukanamo iyi virusi. Nyinshi mu ndwara ziterwa na virusi zirikiza ubwazo binyuze mu kwita ku mubiri ndetse n'imikorere y'ubwirinzi bwawo ubwawo. Ku rundi ruhande, bagiteri zo ni utunyabuzima dutoya tugizwe n'ingirangingo imwe tuba tubasha kwibeshaho ubwatwo kandi ahantu hanyuranye harimo no mu mubiri w'umuntu. Zishobora gutera uburwayi nka angine, indwara zibasira uruhago rw'inkari ndetse n'igituntu. Indwara ziterwa na bagiteri ubusanzwe zivurwa hakoreshejwe imiti ya antibiyotike. Cyakora ukwigomeka kwa bagiteri ku miti ya antibiyotike ni ikibazo kirimo kwiyongera, bisaba gukoresha neza iyi miti. Ikiganiro cyacu cya none Bungabunga ubuzima naha tugisoreje.
ku zindi nkuru z'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi, gumana n'Ijwi ry'Amerika ku muyoboro wa internet wa@radio.com. naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. noneho ni umwanya w'ikiganiro Kombo Taxi. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac. ubona sinari nzi yuko nzosubira kubona abantu twiganye. ndaryohewe ibintu udashaka kumva. ahubwo tuzashaka abantu bose twiganye, dukore gurupe, duhure, twinjoyinga, twishime pe. ahubwo se buriya bizadushobokera sha, ko abantu bose bashwiragiye muri aka karere bari gushaka ubuzima, ntabwo byoroshye pe. nawe we sinzi n'ingana ndakuguye ko urusange waje gukora iki? naje gushaka akazi. akazi uzokaronka kandi uzoronka keza cyane. narakabonye. reka kuvuga. akazi narakabonye keza kandi nahoraga nshaka. mwanyakiriye neza abanyarusange. reka kuvuga. muri abana beza, mukunda abanyamahanga pe. wowe se bite hubwo? je nanjye ndakora, mfise akazi keza kamwe ko mu ndoto zawe. ni byiza pe, ariko ntabwo wigeze uhinduka pe. uzi ukiri wa wundi. uracyari igitonore sha. nibagiye sinabwiye wa museriveze ngo azane ico kunywa. hari uwizanye. uzi ko uriya mukobwa muzi? muri aka karere twese turamuzi. yaranditse izina. niwe atwara Kombo Taxi. arakora icyanura. Jambo, karibu sana vrema. Mushapana komande, tuwalete nini? Sister, niwe nishakira ubwawe kabisa. Mie? uzi ko ari wowe uhoze utwara Kombo Taxi koko? ariko warahindutse sha. wabaye mwiza pe. Ngoye kwanza. Si nyinyi bale bakiriya ngo bazamani. Aratwibagiye rwose. Sister, ariko nungu bishatse nakubera umukiriya wihariye da, no kubindi bakwifuza byose rwose nabikora. Monsieur, uko nafanya nini? Acha kwanza vile. Vraiment, unisamee mimi nakukataza kabisa kunigusagusa. Sitaki vraiment ile matabia mbaya, sitaki. Ntagukoraho kana ukikaza. Sipendi. Uko tafuta ma problème, sitaki vraiment. Mademoiselle, na namaze gutelefona, natanze commande, inkoko iriko na accompagnement, hanyuma n'amafanta abiri. Wewe niangalike shakwa tayari. Garura kenge kuguma umuraba n'ibiki. Barahindutse kabisa. Gutese. Urashobora kubaho kukigenza gute mu bantu? Erega kiragiye nayo ntarahomoka ngo menye umunyabugo icyo bivuze. Ushaze kuvuga iki? Buriya abanyabugo n'abantu babanebwe batazi gukora. Ntabwo bazi gushakisha. Nk'uyu mukobwa ntubizi ko yahoza kwara Kombo Taxi. Yewe ndabizi. Ntubona ko byamunaniye se? akaza kwikora mu kabari inanga rusange. Uzi icyo bivuze? Ubu ni ukugira ngo nyine yibere indaya abone amafaranga y'abagabo. Ngo ivyo bikuye hewe? Ariko se indaya ntabwo yireba ngo imenye koko. Oya, iyo ngeso siyo yo kwibwira ukibwira n'aba bantu. Ngo uyoboye ko abanyabugo nta kindi bashoboye uretse ibintu byo kubyina mu tubari. ntanguye kwicuza igituma wowe nagutumiye. Je narinze ngo tuje kwicarana ngo turyoherwe none hedabiri. Ariko tujye tuvugisha ukuri, umva, muri aka karere abanyabugo nibo bakuru Buraya. Ubu bari bwose ni indaya amahoteli. Jana narumiye kabisa. Chakula inafika. Niko na uhakika kama mtaipenda. Inje tunafaa special vraiment. Bon appétit. Merci. Sister, ndizera ko nawe ndi ukubone, sivyo se? Merci. Bima tabia yako ya kukosea mtu adabu sipendi kabisa. Sipendi. Ariko wewe reka kwijijisha wanga ko twiganirira sister. Ahubwo nawe nagutindiye. Mfase nkubwire. Ahubwo shambure ntangahe kugira ngo tubibare hamwe sister, sivyo? Urarenga icuruki. Ariko Monsieur, inatosha sasa. Itabia komba inatosha. Mimi nateta polisi. Ukuri kusiga bimeze. Uyu mukobwa ni mwiza. Naho yabaye chauffeur wa Kombo Taxi ntushobora kwatuka ngo umufate gute. Kandi bakuru Buraya sivyo. Umufate nk'imaraya. None niki? Akora iki hano mu kabari? Ukora mu kabari wese nukuvuga ko ari maraya. Abanyabugo niwe mukobwa wa mbere tuzi akora cyane. Twese twarumiwe. Umunyabugo umuntu atangura gutwara taxi akunguka gushika akora kabari. None ko yabiretse ngo none akakabari nakiwe. Nakabari kese. None we ntiwabibonye ku irembo? Ntiwabonye ko kitwa Kombo Bar? Utambwira ko arake. None Kombo Taxi singiri yaho iparitse. Aho ubunyene naho yoronka umukiriya tagenda. Abandanya akora. Mbega ibintu nkoze
nitwaye rwose nk'ikintu kitagira umuco rwose mukabyara rindira hinge polisi nzi gutwara nta mpamvu nimwe wari ufise yo kumubwira nabi kujya bagiye guhamagara polisi ngo nuko ari umunyabugo ngo uragarutse ugiye he none iyi nkoko cyari ikiganiro Kombo Taxi, igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Kombo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba kwenye radio Voix d'Amérique. inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezaho kuri mugoroba naha ahumirije ndabashimiye mwese ndetse nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Njye mwumvaga kuri mikro ni Tem Harris Ishimwe, nshimiye na Nadia Taha wamfashije kugeranya aya makuru. Mugire umugoroba